kamer. Ek gaan vir julle wys wat is in my kamer. My grys lig, my grys bed, my grys matte, my grys klavier, my grys tafel, my grys spieël, my grys kas, my wit boetie, my bruin blokke wat my naam op staan, my foto en my ander foto, my teddies is daar bo en daarso, en my stoel en my kompas en my olieolie en my boks en my trommel en my gordyne en dan kan jy buitekant sien van die swembad. En my gitaar wat my boetie was aan speel. En om hier te speel, moet ons die altyd hê om so te speel.